Your for any other for a so Prophet Eric Akosiantwi matranse na otemen ka na medinchi akase ene fi otumfo nyankopon chen ede ma wawie na wie nsu ye anuonyam de ye anuonyam fa ahode awrade de ache yen na ye say wontan temen ka wano cause wonyuma doso a oye ni nyina e jorofo tie me enende mami fanchi akase ma abrochirefo nyina especially mami Juliana onyame shirawo na onye wakase na adofobia ka ho a mitimi modin bebre wi bia ho hia odifo sabri e chere nature attention tv for ato amofia mebe kasa fa nature ho obewisa se ahaban be na da odifo nchen mami chia me yere ko university na mene o kasa fo obi wo ha o kasa na utirimu santi ginamu ebi wa betiman sa anajo oda utirimu oyi ahundro na oyi ahundro utirimu kokram ewo utirimu enti untimi nkoni pop arovoti we aye Nt3t3 edua friend Nt3t3 eno na ewo baburu mu eno na ekitami na bepese me kire nyama bia eye beye bako enso na sa Yesu ede yenkwache bie mu a na masan ato aso na yemra me call step by step uchi dua no obi wo ha wo se me minimu kekame obi wo ha wo se mani opusana ni sa na keka no obi wo ha wo se nia meda adebechene wani nyina yimpe orofo timi mesi me dey the prophet Eric Akosiantwi no obi ye bi dane no obi ntie da no ena me mede ba otimi eno ena mede ba enti attention tv for to am ofie no e pese hu se onyankopon de ade achewa na ode achew kra enam se omunum keka nti etimi factivity na uti apaio na woni so ayekusu ti ase se onyankopon de nature ache ti ase se onyame ama ye fa ahudi haban mu dede na ote de me fia tekis nko an egu a enti amonso na warm me system no ati haban me sim ye friend Nt3t3 na me be no ba kasa fa obi se eden na papa kire wa wo hwem wo sa problem no omini mutubi kika wa sunti kika no atwe ntakra na wonnum ubenum saa onum no mu se mu ayekuru ni hia wa ne se haban ubati kakra oti kakra na wati kakra na wati kakra so oti kakra oti kakra oti tinisi e ba cho we hu fi se esi won fa so ni so me ba kira wo o kira bi hu na wo hia na wo de ebuo ne de o bible na o tro konkromo na waposa me posa ya ma yanko commercial break na ye ba ensa me putu practical ema wo hu senia esitie na senia etie na wade bi na maposa o mensam no wo posa ne se utini se kuro mu a me kira wo nature tumi ewo enkoma ye kase ye ko huru masum wo kuro me ko huru mu masum pinsu mi minimu kekame sanyama no onyame ache ade Ghana blacks, let's acknowledge our own, let's value what God has given to us. Nt3t3 no ana me kire hwade ni tinemu okuro ode chinwa hwe abakas baifo bi na yew enti se ade ba me be kire ade we won trick bi o ma me be san be kire asofo de ye na me be kire woni
se wonim enti wakwanche wo se sof meti mi so ho na ye me ya mi so ho na ye me sei na aso mi minimu na masum kekame sofo anadweme na chese me tawo bo nsuom ansam de atumitiri so hwade na wakofa ntete na waposa ne sei oposa ne sei wie pena wo de hwade krache fa utibra na ode ahye na so ha sei hwew na wasa afa foforo na wasa aposa oposa ne sei ya hwade odofo wo hweme me boa wo me kirewo sunsuma de hwe na wasa de ahye na so wi ode hye ha ya ote ho ode yan hwe brother ni ebesie on trans kakran hwe ni ebesie ebeba ni nasunum ebeko ni tirim ebeba ni minimu afehwade ehyemu hye na ehyemu a obetse na ni tirim hyehye no obetinte se has poho ewo ni tirim nasun ba bia ebe ne dansu na ehyehye na ye ne ho adwuma enti ebe ne ho adwuma ma obete se bibi koso ni nipaduam bibi koso ni tirim bibi koso ni nipaduam afei etwe ha na etwe ha ebetwe se magnet afa hwade afa ehyeni tirim saa na afa start say ye adwuma de ye be mana ye adwuma ote ontifisi ya be kakra be say 15 minutes we say afa ahyase ye de eye ne ho adwuma ebe ne ho adwuma left and right saa na eyi ni minimum kro nyina me pacho ye saa de we saa for 4-5 days 4-5 days afo bon say ekro bi e wo trim bia no obi okra ne hunum timi pimoja orofo eyar kese ayeha nipa aniti na matran se me pese bo nipa bia na nipa bia hu nature mfaso e wo nature abahwiade obi se ete wo mani so mo a ye kone ya operate ni no se na wo te se wo waso hihye me pa hihye okay yan tu ebo asen hwe se ampa se hihye no obe fele ana wo mfele enti obi se ete wo mani so wo ete e wo mani so na ete no o se ye kwa cooperate o hwe na nim dua na bo nse changes ya abam ena be chosa bibi koso ni tiri dua nim nti ete na wo ni so sister per glass pure glass o tibi no for say na dey to glass now the hanky akata so within 10-15 minutes we hanky no we per there for wani hwe ni si ya for wani dey fa hwe na owia ebe mo wani akum at once wani bekum at once wani kuma ade da obe sori no na ade fita na ekata wani ni so be se abeyi mpe abewo wani ase me pa cho pe cotton na fa surunsu fatu na fa pepa o pepa pe ade chia 3 days time sai foforo me pa cho ade fita na ekata wani black so ni nyina abenna na efiri so srade ni nyina abenna na efiri so ewi ntetewi abewi ade oba bi wo ho se me ba asase so manwo anase minim ne ntia amenyema anase ema mu ntie asodin ya ehese we ba wani su nyina yes when your friend Nt3t3 the spiritual nature ahabaya ye kabomu a edu anajo a e bright ti se eso ti se ja ade ase eyade nyame we mana mo so anapa na sebe mojo nso diutirim mojo nso na mode makohwie egu mokona kohwie egu saa de we so amepacho wo de asema ba wo ho wase nyina ba ye kuru tie wase nyina ba ye kuru ebe fete wa wo de awo ade a wo hu bita we so woni ma na me ka kire be ma onam na se junso de wo junso ahwe se we bi nsi wo na nko junso nguso wo junso guso ebe kum be ma mema bebre mema wuo se ne tie mema bebre mema wuo se we na edi omsanya because ewutumi and spiritually no we so asofo binum e de ye deliverance so enti we betimi atwene saa ebetwe saa ma afei se niti ena ho a oda be pacho why we so sorry the next morning so I say obeso the next morning because etidua no adwene ni nyama anyame akeka bomu no se ebi emu kroba mu a ena ba yasum ena ba yanum ne ye boye mrum sa ne de ntakra num the nature
have a control. The nature have a power. So what does here? Eti odofo a wo hwe me ntete ene eguso no. Wo koso foro kase wo tidua no wo ya. Edu anadwo sesa wo de tawo tu nsuom ansa. Tio, se ne me ba no back to back 50-50. Nyama bi we si e kire ne practical no. Ne yama mu hu ne rare. Se ewo ho. They say ho na odifo medu. Me pese me pre me ho. Odifo me pa me wa kire obi se kope bi. Ntete we. Ne flowers ni am e ba kire odwuma yedie. Me pre ho. Yetimi for one day wi. Ntimi me bobo ba nso bi so. Ana 10 bi so. Then the next day ya to so. Afi ehyew. Very serious. Enam wadwenim. Enam utirim wote wo hwenim. Maso me kokura nka yam sa. Aha. Eti sa na te wa huntete no. My mo brother ne yeyi ma no na amfa program ayi. Wa ntias nti we okọ prayer camp a. Hwade okọ prayer camp a so bejense bo afode utidua na ebekọ ekuro na ewom. In spiritual nature na eduru ni. Ofo sansa ade sha ha. Nti obebre na okọ ye de sha ban bia posa uni ma de kone aposa de abesha ewe. Ebe kunkuru nyina wo trim. Afi o kasa sent bia mambiem. O kasa sent bia mambiem. Na wade ho wa yi free. Afetie eninie. Okọ anasofo ne sa odi chemu a obete 3 days bia bra. Mane nya sa de ne mawo. Nti afi obetwa kwan. Okọ je duro okọ wasum wo problem. Okọ hwe, okọ ye de, okọ ye se. Nti sa 4-5 days no. Wo nse kuru ni nyina wu. Wakum no. Wo ye fruit wonti utirim ukasa wonti utirim biem wonya problem biem chese enkwada bi wo ho ahwade onkwada no obi wo ha na hwinimu hwinro no entwada wanya be 10 years 8 years still na hwinro ho eye kuro na wori ti maame me pacho enam so oswanti no so 10 years dia me butimi posa kakra na de sha na afi ni hwinimu no boza hwinro no ba ebetwa wi a me pacho wanya obaba afeti flowers ne wa pempem ne na ba na wo so no me pacho yam ana posa na fa frankuto na akwara pacho ana dwubi obada fa ne tidua no mfa na me pacho oba no onka sa ne ti adwene be sharp afi wa akwala ketwa opese onantentem ana opejantem me pacho hwe we ntete ya wo de frankuto twene na anadwo de suom onka so bia na wo twe afeni nani nyina no after 6-7 days no woza akwala na sore gina otutu wache ofom eso sore wache ofom obi se papa manyem sa akwala na chi wotifamu on sore me pacha hwe scream na se no mesi ni twem frame na yenkyere ha ba de beka we hu na yenkyere ha ba de beka we na fa sore e yade a twe onyame ache yade onyame atom yade but Ghana for yenim obi aso tumi so nsu taka o so difo maso no eso nsu na me de mede e pacho frame wodi aban we no eni nkuto na be kansa wodi ato ano e pacho ebeyi nsu ni nyina free mu afa woda obeda ekuro ni bewu na wate ho no wa free Mediane Prophet Eric Akwasi Antwi me da for your God's Revelation Ministry ano na me pacho team ni ameka ne se wa wonim se wutidua no kuru wa wonim se wo problem wutim wa wonim se wo problem obeka se papa eden na wo kire me pa cho hwedue yankasa entia e wase no entia wase no me pa cho timi entia e wase no when your friend jensen me se entia e wase no me pa cho timi entia ewase no obi bi say odifo na we ari asemi ye wo ema bebre a sebe mo wo odepua mo white mo white mo twitia enko be ma bi wo ha ne be ma no ahode omunu sua e ba twetimi edua we asinti ni ojama ahaban e ba cho ojama ahaban ema na rashes egu sebe mahimfiro we ni ojama ahaban odi sija so a me pacho no na pa wi anwumre hwade the rashes egu o private part no ebe hye unhu bi ase betu aya na ewu mojam onyame de ade a cheye onyame
bless ye onyame a bless ye wa pagya ye wa kyerɛ nyama bibira ye mfa ma ewiase adasa na nyame ani onyam nya kese na me pa cho we obekwa akɔfa na patututu nka so nipa no odu wa me pa cho you na se mabo na pa na sisi pom give the respect to the respect and how the year adwuma ebe ye adwuma me pa cho tie me obeka so difo na me nim se bia madwunso aguso ana me nwunso nguso ye papa bia me nwo no nsunsan so ene ne yewe wabu ani yi papa cho tie me wei o frame a me kira aban e ka ho a wo de be ya de ma me pa cho so wa wo de na ye de obi wa na wo de ai din papa cho tie me a wo de na ye din ano ai se block nti be ma hu so ntimi nkom nature o frame a na e mu du e hintasem e nana de wo bedwam papa cho tie me enne pa bebre wo a obi wo ha de no be ma no e sunsuma de e wo kwan a be fa so a ye de we ni stem be adwuma na wa hu se onyame tumi na ho den e kese afi obegina brane na wakasa mpa yankopon oyodofo wo a wo hwe me na wo tie me no me pa cho fa me contact na frɛ me na bisa odifo ase na ka kire se odifo me wo problem si na haba wo kire na yetimi nwi dakoro hwe yellow na wo so no bia wa wo ba foforo bia obi ba ho wasram ani bone ode be ya kwala no nso ni ani abrafa aba na mame na nya ye wade na wabre oje akwala na pe no change akwala na star oje akwala na pe no chenyiri yare ma no oje akwala na pe no de soro yare ma no oje akwala na pe no de prepsi ma no oje akwala na pe no ma na asram yare ye e ba cho ha wate ha pe flower yellow na wo so pe flower yellow na wo so to bo ase na fa aba na kaka na yamma no mfe me pa cho wodi akwara na bedu fie na ne nsa na wa mo amusie no wankasa ma me so na petututu ana papa no na munyi nkunta ho na mo fansa akwara no aya aba wo ntete e ba cho nipa ne ba yefo hu ni ba akwara be won te se na light e weather for light a hye wani no sa na be no ompe na apede me say onyame de ade abedo me ejitie me media ne prophet Erica Kwasempi ya me kan say me da support a God's Revelation ministry along a brother yem pai bokase ya wada metena se e meti wasem na sunsumu de na ese de mawa e ya futu so e de mawa fa homa yesu na tia sese onyame pe e na hye ni onyamo ade nyina so na emu onyame kan say koso ahwe attention TV I want to see the for my beshe. Na me be ka hintasem. Na me be kasampa. Na me be dwane atoa. E wo mo fiefie. Na me de ne pa bi sei ade abrem. E ne pa bi sei ade abrem. Obi se me ba ne hu ade. Osua ade sa wo hu ade. Osua ade sa wo hu ade. E ba cho hwa ade. Ne me kan se. Kopentete. Na pe ya ye wo. E wo. Yam tetene flower ne fafra na ma na pa bi akwala no enni ewo na tere baako frame na fobo nsampa akwala na dwe bi ntetetete odi for me ba nche wo fom e manyina no they are very strong ahead because minim sunsumu haban na minim ne wo mutime kasa me so mitin haban kasa arafo nchi echeto ma yehwa meko na meko nso no koso hwe attention TV onsaka video ya fama obi no bi so fama obi menye selfish mentena so entata de wonnim nti ade ye na mabekere nti bomodi so de be obi na ye obi mfa so ebi obi otim kuro obacha obi oti ade no no ankasa enye no nya nyame no no ya me kan say frame e ni susu mo komo no nyame be o kase be dase bye bye.